السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالاتمتوتا زمزم أورمتي توب جالات ترجمتان جرجرتو سنين جيتشا بقى جراتني بقى ساعتي كان سنجي أكسمس وري زمزم أورمتي جرجرت لايك سبسكرايب شير gochuun dagatina wanti anarra dhufee fi fayyaan faaya jechaafin dhufee dawaa asirratti argamu kanaafin dhufee dawaan kun hedduu takka bareedaadha hedduu takka agartanii waan nama fayyadu dawaa agartanii kalee onnee akkasumas warri borcii qabdan borcii hir'isuudhaa fi hedduu takka bareedduudha obboleeyyan tiyya bakkuma jirtanitti ragama asirratti maxxanse kanaan heloo jecha hin dagatina bakka isin barbaaddanitti isinii dhufa onlaayiniidhaani waan akkasiiti obboleeyyan tiyyaa fayyaan faayaa rabbiin agartanii nagaanii gammachuudhaan fayyaa biyyaa nu baaseen biyya teenya nu haa galchu isiniin jecha dawaan kun hedduu takka bareedduudha hedduu takka jechuudha maaliif ilkee yoo isin dhukkubdee dawaan ilkee illee ni jira akkuma isin sirratti agartan kun kan magariisa kuni dawaa ilkeeti waan akkanaati fudhannee itti fayyadamaa jirra waan ta'eef isinillee asumaanii hin dagatina heloo jecha nu dubbisaa isiniin jenna kanammoo hasiira gootaniitiin dhuydanii wallaahi hedduu takka bareeda obboleeyyan tiyya itti fayyadamaa isiniin jenna hin dagatinaa heloo jechuudha waan akkanaati inshaallah ta'an immoo ragama WhatsApp kana nu dubbisa bakka jirtanitti akka isinii dhufu isiniin jecha obboleeyyan tiyya asumaanii heloo nuun jedhaa isiniin jenna kuni amma buleen agartan kuni ilkeedhaan rigatan yoo ilkeen isin dhukkube hedduu dawaa bareedaadha dawaa ilkee jechuudha waan akkasiiti namni agartanii garaa keessa isin dhukkubus yoo jiraattanii ka garaa keessa agartanii kunis dawaa garaa keessaati inshaallah rabbiin agartanii nu haa tiisu isiniin jenna taani rabbiin agartanii dawaa qajeelaa nuuf haa godhu du'aa illee asumaan hin dagatinaa isiniin jecha nu jajjabeessaa obboleeyyan tiyyaa wal malee maal qabnaa walaa gargaaruu maaliif oomisha kana irraa nafinaa itti dhiyaadha wajjin haatti fayyadamnu isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi